Hello mẹ, mình là vợ. Đi chơi tao đi nị, nó sẽ ngày đi nị đây bảo đi đây liu cho nó. Duy bị chuyện luôn đó mẹ. Thế là chuyện break của gì cũng duy bị lại break clear cho rồi bị nó đâu cũng cha cái break bị nó cả vào lúc bị cái lẽ rồi. Cháu để cú, cháu ye để bao, cháu này đến bao nó, con này cú này bao nó, cháu vậy rồi cú này đến bao nó, cháu bảo vậy cháu ye bảo à, cháu ye này cả, cháu ye bảo à, cháu ye này cả, cháu ye bảo à, cháu ye bảo à cái để, cháu ye này cả cái cú, cháu để cú break thì mà tích xịt luôn thôi, nó được nhiều nó được khỏe giờ nó được sắp bị này này đến này đông này bao lấy đến này đến bao nó ngà của nó ngà mai bảo đông nhà ngà đông nhà tàu mai nó khác đông break của nó ngà đông nhà đông break của nó đông break bì của nó đông break bì cái này nó được khác sắp bị này mày đi xe đi này này bao này là chào vậy đấy cháu bảo để cháu là cái cô cháu để cô bị kỳ bộ cháu để cô bị kỳ bộ cho nó đi mà để break bây giờ cháu để cô bị kỳ nào được cô sẽ bị mà bị ra đi cô này bảo nó xuyên này con này bảo nó ngã tung nhà ngã này khác đâu ngã tung nhà đông bị kỳ ngã break bây giờ nào được cô sẽ bị nên lý này bao nó cháu này bao nó nè bảo con nè này cả lý nè cái break bộ ai mà cho nó rồi nè con lý break bộ thì mà cho nó lý break thì mà thì đấy tao đâm như vậy thì đi chết qua đấy tao giờ khai nên đông này bao nó ngà lý này bao nó cùi à đấy lý à chả bao nó lý à cùi lý Goli chào break của break thuật đấy thì này phụ để cô ye bao nhiêu để chào sẽ break thì này nó sẽ ngay mà là nó sẽ ngay giờ break này rồi này cũng break cả để chào sẽ break đi break cả để chào sẽ bây giờ hoàn chỉnh rồi mình đang chỉnh bi này hoàn chỉnh bi là giờ rồi hoàn chỉnh giờ rồi जो đi ăn thì sao gì mình bảo thì mình đi ăn thì mình xin này cú này sau đó xin này cú này bảo nó này không ấy bảo này không hoàn chỉnh của nó không chỉnh ya không chỉnh của nó thì mà không lú thị bây giờ giờ rồi thì mà cú này lý này thập bằng này cú này lý này bằng nó cho nó đâu ya đâu ya bảo á shit cú này lý này bằng nó đâu ya bảo á shit đâu shit chỉnh đông thị đấy mình bay này thị đấy nhà này bay đấy thị rồi đông shit chỉnh của đông thị rồi nó thì đấy ngồi mình sẽ rồi lý này đông này bao nó con ya đấy con ya bảo á con số rồi nó nào này được con này chỉnh con này chỉnh ya đấy lý này đông này bao nó con ya bảo này con này chỉnh của nó thì mình này thì lúc sẽ bị mà đó mẹ thì mẹ đông này cú này bao nó này bảo á con lý này mà cho nó này con chỉnh của con thì đấy thì ní mình đấy mình đấy cũng đi ní cũng bao nó cú này xin này bao nó con ya bảo này đó con này chỉnh lấy bí rồi khai thì ní mình đấy chỉnh đi chỉnh à bà lấy rồi đó hoàn chỉnh à con này chỉnh của nó
ခုနှစ်ချင်းရတယ်ခုနှစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုနဲ့ပြီးတော့ရတယ်ပြောမနေ့ပိုင်းကိုပူအားတာတယ်ကြောင်းကိုသူတို့ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးလေးရှိသေးဒီလိုလေးပေါ့9နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့3ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမဲ့3 8ချင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းက3ဘာပါ8 3 8ချင်းကိုဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့3ထိတယ်ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းကိုထိတာပေါ့3ထိတယ်3ထိသွားတယ်ဒီမဲ့4နဲ့3နဲ့ပေါင်းတယ်ခွန်ရတယ်ဘာပါနဲ့ခွန်နဲ့ကိုကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းကိုဒီမှာ2ပြန်ထိတယ်2ပြန်ထိဒီမဲ့ဒီလိုပဲ3နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3 8ဒါလေးတွေကဒါမနေ့ပိုင်းကိုထိနေတဲ့ချင်းလေးကိုပြောပြနော်38 C8 ဒါ38 C8 38ချင်းဒီမှာတရားလေး38ချင်းကိုဒီမလေးရတော့ကကျွန်တော်8ထိသွားတယ်ဗောနော်ဒီမှာကျဒီမှာ3ညနဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ပါပါနဲ့ခွန်နဲ့ချင်းဟာလေမနေ့ပိုင်းတို့ပူကိုက်နေဗောနော်ဒီမှာဒီနေ့မိနစ်တို့ခွန်နဲ့ချင်းလာဖို့ရှိတာဗောနော်အဲကြောင့်ခုနှစ်ပိုင်းမနေ့ပိုင်းကိုအားတာပေါ့ဒီမှာလဲဒီရခဲ့တဲ့ဟာဒီလဲခုနှစ်ချင်းဒီမှာလေးလဲခုနှစ်ချင်းကိုပြီးနေတဲ့အတွက်ဝမ်းချင်းကခုနှစ်ချင်းဝမ်းချင်းမနေ့ပိုင်းကိုအားတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒါဒီပေါင်းချင်းပြီးနေတယ်မနေ့ပိုင်းပြီးနေဒီပေါင်းချင်းလေးကတော့နေကုန်ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ပိုင်းကဒါလေးကပူအားတာတယ်ပရိတ်ကလည်းပရိတ်ကတော့များသောအားဖြင့်တော့တနေကုန်တမဲ့မနေ့ပိုင်းကိုခုနှစ်ချင်းလေးနဲ့တွဲထိုးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကီးကတော့ကျွန်တော်ပြောခါတိုင်းပြောနေတယ်လို့ပုံမှန်ပေးနေကြ6တက်ကူကီးပေါ့နော်6တက်ကူကီးတက်6 1 9 9 6 9တက်ပေါ့နော်အားကြတော့ဒါပုံနေတိုင်းဒီကျွန်တော်ပြောထားပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေးကကီးဒီ6တက်9 6တက်ကူကီးပေါ့နော်6တက်ကူကီးရဲ့ခုနှစ်ချင်းရဲ့168ပရိ168ပရိရဲ့ပိုင်3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာပေါ့နော်3ခုဒီ3ခုတွေဟာလည်းပဲချိန်ထိပြီးမှကိုရွေးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းချင်း9ချင်းနဲ့1ပရိကရအောင်ကီးနဲ့ကြိုက်တယ်မှာ6နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့3ခွန်6ဆိုတော့3ပရိနဲ့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ခွန်1ကြတော့10ပရိနဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွန်1ယူမယ်ခွန်1ကိုယူလို့ရတယ်ခွန်1ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခွန်9 6ပရိနဲ့ကြီးနေရတယ်ခွန်1ပြီးတော့ခွန်1ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခွန်နဲ့ပြီးသွားပြီဆို2နဲ့သွားမယ်6နှစ်ဆိုတော့6နဲ့2နဲ့ဒီ8ပရိနဲ့ကြီးတဲ့အတွက်6နှစ်လည်းထည့်လို့ရပါဘောနော်6နှစ်ထည့်မယ်2နဲ့1နဲ့ဒီ3ပရိထည့်မရဘူး2နဲ့9နဲ့ဒီ1ဆိုတော့2 9ပေါ့နော်ကျတာပရိနည်းဆို2 9လေးလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့ပြန်ကြအဲဒါဒီလေးခွက်ဒီကျွန်တော်တို့ကျတာပရိနည်းနေကုန်ထူးပေါ့နော်ကြာတာပရိယနေ့ပေါ့နော်ကျတာပရိနေကုန်ထူးရမယ်ဒီကုန်ထူးဖို့ဒါလေးပါပဲဒီလေးခွက်ထဲပဲလေးခွက်ထဲကိုမကြိုက်တာလေးကိုရွေးပြီးမှဘာလို့တာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေကနာကတော့ရှိတယ်6ခွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေကနာ6ခွက်ကတော့ဝေကနာ4ချိန်တွင်ကိုထွက်မဲ့ဟာ6ခွက်ကြီးချက်များလို့ကျွန်တော်ချတယ်မပြတော့ဒါပေမဲ့ရချင်တော့ကွန်မန့်မှာပဲဟာတင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ဒါပေမဲ့ဝေကနာ6ခွက်ကတော့ရှိတယ်ဒီ4ချိန်တွင်ကြာတာပဲတောက်ကြ2ရက်4ချိန်တွင်ကိုဝေကနာ6ခွက်ကတေချာပေါက်ထွက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမဖောက်ခဲ့တာလည်းကြာပြီဆိုထိုးရတာလည်းထိုးပြောရတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့များနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီ4ခွက်ပဲကျွန်တော်နေတိုင်းနေတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ဝေကနာကတော့မပေးတော့ဘူး